Пәрезем вренюре хастар, тепрезем социалы теделге бұлдарулы. Вишсемшсен вара общество бұрнышынже балырна. Чаваш республикин патшалық канажы жүмінже шамрыксен палатын пірреміш лары вердірі. Кунда хирыктывады шамрык депутат теперінде валдан езазыфра тұхыранжақ болна хал пилихут ытларах. Кунда инде пур хуларанда бур муниципалитет цензен перин. Чуваш республикин патшалық канажы шуминжи шамрыксен палаты хыне еврле парламент. Кунда хастарда пужарулы яшсенбехерзен пухынны. Кашныех конкурс видер духны. Шамрыксен балатыне эбі законзене улыштара стірлеубе келдім. Тірлі законзенче шитменліксен бұр, балах візіне улыштармала, шәне законзем ежінмала. Ларура шамрыксен палатын ішкеліне ергелезе бұраганзене, канаш ешне керегензене суйларыш. Телкебіне тұтсабыма Станислав Трофимова шанчыш. Волы Шубашкар хула администрациян шамрыксенбе общество адалановен пайын пушлыгинже тұрышны. Шивых бұғытыра шамрыксен дадақта бұғынеш. Комитетсем ергелеш, візене ерце бұраганзене палардыш. Эрнегларым Валли, Алексей Зотиков, Николай Скворцов.